ko'tarimiz qani? Ko'tar. Ko'tar. Hey. Adam Osman yönlerine saldırıp apım bizi daha götümüzün bırak olayım mı? Kaçtı. Hey. Miçi oldum, bay oldum, traktör menen kit boldum. Bir aydağan yerlerimden tapcadan milyonum. Miçi oldum, bay oldum, traktör menen kit boldum. Bir aydağan yerlerimden tapcadan milyonum. Miçi oldum, bay oldum, traktör menen kit boldum. Bir aydağan yerlerimden tapcadan milyonum. Miçi oldum, bay oldum, traktör menen kit boldum. Bir aydağan yerlerimden tapcadan milyonum. Ya qandaysыңар тыр. Жақсы ғой? Так. Жер айдайсыңар ма? Так. Мен жерінде. Қаншадан айдайсыңар? 10-дан. Түсесіңер ме? 10'dan. 9. Ne bana çürü atasın? Sen isten bayken. 8. Sekiz. Молодец. 7. Oo! Ne bana çürü atasın ya? Ben ne çürü atasın bana? Ne? Bayken ben 5 ayda vereyim 5'ten. 5 ayda vereyim 5'ten. 5. Ha git. Sen git. Байке. Ne? Taraftan. Oo! Ya bayken bekir ayda vereyim hadi. Bekir. Bekir. Gel. Ne? Hadi dur. Al bekir ayda versen ben öğrenini sevip üstüm malala vereyim. Vay. Sen ne bana çürü atasın? Ne bana çürü atasın? Bayken ben traktörüm benim bastım benim git traktörüm. Молодец. Oo git. Ne bayken? Ne? Hey, ayda böyle koygulatı. Boldu. O baktı traktör istedi bir bağda olursa. Hiç bağlı öyle ötemem kılmasın. Мичи келатат. Калп эле кошмат кылып, эмне сүйлөз деле күлүп кое бергиле. Эптен жерим айдап алайын. Макул. Кандай Абдул ака? Жакшысызбы? Ден соолсуз. Не күлүп атасың? Эмне болду буларга? Не шылып атасың мени? Көңүл бурбайлы го. Булар Мен шылып атасың мени? жөн эле кой. Эмне болду Абдул ака? Нормально. Абдул ака жана мен жактан келатсам арка кулап кетти. Эмне булар не шылып атты мени? Шылынганым Абдул ака. Айдабайм жериксте. Жок, айдабайм жериксте. Айдабайм мен жериксте. Шылындап мен бул. Шылдыңдабайт эй булар. Assalomu alaykum. Taka aka qandaysiz? Yaxshisizmi? Assalom, конечно, qandaysiz? Yaxshi. Omoy. Qatoychimda men. Taka aka kimda gitarada o'ynab qolibsiz? Men 20 asbobda erkin o'ynayman. Men studiyadan boshqasi bardingmi? Men bir sozbaysman da vali. Mangulab changan chiroq. Ağızda gülgönün ağım ele. Ağızga taşlap yürüp sen kettin. Ardağım benim tuluksuz belli. Ardağım benim tuluksuz belli. Hazırda oynayın. Omoy. Taka aka ne oldu? Omoy. Taka aka. Erten geçtik onu. Taka aka mashinamni jasab berib qo'yish deb kelganda. Omoy. Hey, miçake qanday? Hey, qanday miçake? Жақсы. Qaqa şuğullayсың, ey. Қойып кетті. Жеріңе гүл алып келіп қой. Жерің қойып тұршы мен. Жеріңе гүл алып келіп беріп қойын. Жер майдап беріп қойшы, miçake. Гүлге кетіп отырмын мен. Қойып тұрмын. Қандай оқпайсың? Гүлгө? Сен барып такшы мен жеріңе айдап берейін. Мақұл, мен барып келейін. Мен жер майда бересің де. Ақша өрбейін, ақша өрбейін. Бияқта 5000. Так, бияқта $100. Агат. Барып. Оптойдан ал, хорошо? Ой, miçake, не носкиге салып аласың, мұны сасытып. Қойшы. Жетпейді бұл гүлдер қымбат 2000-3000 болады да. Сен жеткір арзаннан ал да қымбаттан албай. Оптойдан аласың. Опто? Номер берем. Bir оптойдан бар толтыра гүлкен. Бар ошақтан барып келесің, хорошо? Мен бір жаз. Так. Гүл склад. 00997 112 111. Барып Фарид деген брячка тозылады. Ос. Хорошо, ошаққа барып келесің. Бол. Болай айда берем.
Каршы. Бүтүк сал, Миче. Ой, бул Мичи уктап аткан туруп. Мичаке. Энең үнүгө сенең. Гүлүңдү алып келдим да, гүлүңдү. Давай. Жең кетти. Азгыра макул. Мичаке, жерчи. Дүнүйө дегенде эле сенең туран коюп, келем, туп сенең. Жер майда кой. Жер майда кой. Айлык батака. Сени ми? Не oldu? Бул ким бу? Опак бу, топак не бул? Мен шакиртим. Шакиртиң сен. Бүт жердин баарын өлтүрүп тур. Мына айдап берем деген жердин баарын өлтүрдүм ау. Өлгөн жок. Өлгөн жок. Мен сага ишенгем, туурабы? Мурда кандай айдачың? Жакшы. Азыр айдай албайсың. Сен тракторчу эмессиң. Бастым деп, эмне көтөп жүрсүң? Кол тойтуа ичимде мындай. Мен барбы? Не жок. Өзүң иштей бер, иштеп көрчү мен. Шуба. Билгем да мен. Айлык батаке. Нес? Бас эрке болуп чоңоюп калган. Мени шакиртим болчу. Просто тиги апасы эт кой дегенден кийин алып келип өткөм. Мен айдап берейин. Канча гектар? 10 гектар. Канча? 10. 10 миңден 100 миң болот анда. Кой 100 миң каяктан алып чыккан мен 10 гектарды 100 миңге кантип айдайсың? Анда айдабайм мен. Мичи. Айдабайм анда. Мичи. Мичи. Yok, май таңдаган. Ассалаумалейкум, такойка. Алейкум ассалам, конечно, кандайсың, жакшысыңбы? Такойка, машинаңа барып берип коесузбу? БМВ. Отур сенкиби? Эмнесинен кетип атат? Помпа. Не? Помпа. Помпа? Помпа? Ой, неңсің, қой жаңа помпасынан кетпейді неңсің. Қарап беріп қойсаңшы. Кірпешім болды. Ой, ашпайлы. Ачайын анда 3 миң сом бересің бе? Ой, маған ашып қарап беріп қойсаңшы. Жоқ, уақыт жоқ. Мен андан көріп мен моға салшы. Қайсыға? Тоқуға салсам. Мен, номер жазал. Тоқу. 077 жазсана. 07 17 17 жаз. Алдың ба? Жаздым. Мен тішкі барам азыр, тішім болады. Өзіңізді қарап беріп қойсаңшы. Бош ойым деймін. Барсам ба, тұққа салсам, номер бердің ба? Тұр, барсам. Алып кел, шыбай сен, алып кел. Барбайсың мен негізі. Барбайсың деймін, не тұрасың? Мен Кыргыз элинен кечирим сурайм. Анткени өткөндө ачуу калтырып, мол баланы пешеходдон чаап алдым эле. Экинчи кайталанбайт. Экинчи урбайм. Биз дагы ушул экени кетчидик. Биз дагы жөө жүргүнчүлөр зебрадан телефон кармап өтөрсөк болот. Неге болот? Телефон кармап өткөнгө болбойт. Адойке. Ата. О балам. Гүлүгө кетип атам мен. Анер жакшылап сугарып аны отоп койгула анер да. Макул. Аман эсен барып кел балам. Энең иштебейсиң, я. İştebeysin. Ötüp kaldım. Ayo, Tuku men seni görüp atam, Tuku. Aynen görüp kalın. Traktoristler бар usу кетtik anda. Мишойка, мен жерім айдап бересің бе? Koy turça, ırdıp alayınca. Ya. Алға мечи. Не oldu, айдап бересің бе жерімде? Алға мечи. Жоғы, айдабай ме? Мен тракторист, мен аябай кең алкым. Өмүр бою тракторист бойдон келет менин калгым. Айыл эли аябай чоң айдоо жерге бай келген. Рас тракторист болуп жаралып калган экен. Кылым карып кышта кетип сезон келип калган. Айыл эли бар артымдан жабышып да алган. Бары жерин айдатканча арттан чуркап жалынат. Мичи байкең сезон ичи долларларга малынат. Алга мичи.
социалдык тармактарда кызыктуу окуя талкууга алынууда. Тракторист Мичи Байке автосалондо ызы чук кылды. 45 bin dolar geçinde alıp ketken үйүнчү келчи. Анан Чалсам болуп жатыр Жок, Мичи аке, андай бизде жок. Мен ат Мермек болот, ушул автосалондун ээси болом. Шеф болосуң. О, шеф болом. Бизде балдар өтүп атат үстүнө, андай жерлери жок. Сиз машина заказ кылгансыздар бизден, Заказ кылган менен күндө алып этпей телефондон. Любой автоуна Кореядан заказ кылгандан 20 күндө келет. Бир күндө келбейт эч качан. Анан Кааласаңыз, күтпөйм десеңиз, ушул жерден өзүңүзгө каалаган наличие автоуналарды тандасаңыз болот. Кааласаңыз же рассрочка алып кетсеңиз. Болгону право паспорт менен 3 күн алып кетсеңиз болот. таанасаң болобу берден? Любой автоуна тандаңыз, ушул автоуна сизге наличкеге алып беребиз. Жүз көрбөсчү эне мойнума Жүрүңүз. А так бул Эним рахмат Болду, Мичи аке, ага жолтой машина болсун. Давай. Мен эркин жалдабай жүрүптүң бе? Ийгилик Ой, Мичи аке. макул, Жана Мичи деген тракторист бар го. Эч жакпайт да, жаман 200дүү экен. Бирөө мингени трактор, бирок ушул боюн көтөрүбөй, айтканыңды убагында аткарбаган. Аябай Ассалам. Аме. Кандай сабыз аке? Жакшысызбы? Жакшы. Мичи Эй. кандайсың? Мен кеч чыккан өткөндө сен Абдул болуп калдың беле? Эми Абдубайк болуп калдыбыз. Жериңизди айдап койдум, 2 гектар жериңизди. Акчасын жөнлөп коюңуз, мындай эле. Мен кайда болсун? Рахмат. Өзүчү Мичидей адамдар өзү көп болсун де. Мичи деген аябай эл үчүн кызмат кылган, эл үчүн иштеген адам да. Тракторун ушу кеч көргүндүн ысыгында жер айдап эл үчүн кам көрдүрөт. Азамат Мичи, рахмат. Мен сени любой жерде мактап жүрөм де. Любой жерде мактайм. Сен дайым ошо камыңды ойлоп чай ичесиңби? Ичем. Чай ичип келебиз. Чай ичебиз анан. Пирожки сырашка. Болду. Мичи жүр. Эй, Мелис. Туруп, разга кылып бербейт белең, апай. Агай, билесиз го мен бутумдан жаракат алып калам. Кылбай эле болчу агай. Ой, алтыным Мелисбек түшүнүп атам. Мен сени Олимпиадага даярдашым керек да. Алтыным Мелис. Экөөбүз койгон тактиканы унутсаң дагы, экөөбүз койгон максатты унутпа. Уйкуң канбаса дагы. Uykun kanmasa da geleceğinde bekimde kur. Özümün özün alışkanı çur. Özümün özün yarışkanı çur. Uykun kanmasa da geleceğinde bekimde kur. Özümün özün alışkanı çur. Мелисбек бара жакшы. Эми сен көчөдө мурташып калдың да. Боксер балам. Эмне кыласың? Кана көрөсүчү. Көрдүңбү? Он чаап салат сени. Ай кирбе. Не антип атасың? Мурташпайм деп койбойсуңбу? Жемне бир жерге кирип калабы? Эң чыныгы эме мурташпайт көчөдө. Макулбу? Мен сени Олимпиадага даярдап атам, бас кеттик. Беле. Мурташып келет эрең бас. Эме, ким? Опок. Мен алып келип койдум. Гипсокартонду алып келдим. Цемент алып келдим. Шпаклевканы алып келдим. Кете берейин. Жок. Цемент. Могу метрдин дагы иштебей атат. Метр. Анан наждак жоюлуп калды, наждак. Болду. Жазып кой, алып келип берем. Эшептиги, экинчи комнатага дагы 2 кап шпаклевка керек. Шпаклевка эмес, цемент. Цемент. Бөлбөй эле мындай бир эле айтсаңар болбойбу, эй. Шеф, Жумуштан калдым мен. кечкиге 20 миң сом бериң. 20 миң? Кетип бердим го мен сага. Öldü. Tuvalet da. 30 bin lira. 20 bin. О да. Мен келдим. Жакшысызбы? Эмне настроениңиз жок? Үй салам деп жинди болоюн деп калдым мен, медер. Жинди болуп кетем го, жүрчү. Бар материал алып келеличи. Абдубайке, мен сизге үй башлаган алдында айттым беле мен сизге. Тапшырып коюңуз. Орозбекте ремонт бар. Ошого тапшырып коюңуз. Ушинтип барып, нерв болуп, өзүңүз базарга барып, кыйналып отурбай, алар бардыгын бир моментте алдына берем деп, бар өздөрү кылышат. Алардын офисине мен бардым, жагыш тозуп алышты. Анан кийин алардын кызматы аябай жеңилдеген. Үйдү псо абалда тапшырып бересиң, дизайндарды көрсөтүшөт, сен баасын тандайсың, анан ишти баштайт. Сапаттуу ремонтту кабыл аласың. Акчаны келишесиң, а сен болсо эс аласың. Алар иштерди бүтүрүшөт. Курулуш материалдарын дагы өздөрү алып келишет. Жанагы не деген эле? Компания аты эмне эле? сөзүн бөлбөй турсаң? Ой, Орозбек ремонт. Орозбек ремонт. Кайсы?
Эң жакшы жери ар бири кылган ишин сага видео кылып жөнөтүп турушат. Ана мына көрүп турганыңыздай эле ушул үйгө көчүп келдим. Мына. Абдулайке жүрүңүз, телефонуна көрсөм жүрүңүз. Мына Абдулайке, ремонтко не дейсиң? Базар жок. Мощный отур. Мен дагы Орозбекечи заказ бердирем. Орозбеке жасап турам. Болду. Да. Тиги эки мешок цемент эмес. Пошел ты, козел. Жоголуп кеткилечи. Береңер жок. Кетип калгылачы, мен бара элек. Анан шуруптардагы Чай içelim да, чай берейин. Орозбек ремонт. Жаңы үйүңүзгө ийгилик каалайм. О, Мичаке, ассаламу алейкум, кандай Мичаке? Шуулдап кака күлү көтөрөп. Иш иштеп жүрбөйтү үйдө жеңшиңарда бир көңүл буруп коеюн дедим, иш иштеп жүрбөйчү. Анан мону берип бир жаттадым. Тамаша айтсам бир жылмайып күлө жүр. Ар сезимде акыл эски эле жүр. Мен эгерде трактор болсом кадимки, а сен менин моторумсуң, биле жүрдү. Трактор кыйын. Пацет, талопту шумуна. Ой, Мичо, романтиксиң да, келтирет да. Болбойсуң бу, блядь. Болбойсуң бу. Өтпөйсүң бу мен. Өтөтпайм. Телефон. Yok, karama telefon. Telefon. Блин. Постоянно işin düşet da блин. Мичи, жалдыратпа айдап берчи. Канча күндөн бери артыңан чуркап жүрөм. Айдап берип койчу. Күн жааганы калды, күн жааганы. Абдулайке, мен бош эмесмин, айтып атпаймынбы? 2 ай менин алдыда жерлерим бар. Өткөн эле айттың го айдап берем деп. Бош айтам, эмне кыйкырасыз? Жок, өткөн эле айттың го. Жок, эмне кыйкырып атасыз? Одага турда. Бош эмесмин мен, бош эмесмин. Жаман Мичи, жанды карайттың, Мичи. Ой, блин. Саламатсызбы, Мичи айке? Биздин жерибизди айдап берип коесузбу? Саламатчылык. Мейли, как раз бош болчумун да, азыр эле бош болчумун да мен. Как раз. Мен айдап берейин, канча гектар? Болду, айдап берейин. Отур. Кет. Мен как раз бош болчумун, Абдулайке. Кудай өзү кечирсин. Сиз кечирип коюңуз, Абдулайке. Сен кеттиңби? Кеттим. Абдулайке. Мичи болдум, бай болдум, трактор менен кит болдум. Бир айдаган жерлеримден таап жатам миллионум. Ey, koy! Mичаке, koy! Ne oldu? Пацандар кешеттин туран кел олбай. Ой, теңелбечи Мичаке. Чейниги одан тыштайм, Koy, ketçey. Koyçu. Ulu kişiye tengelet de jaş. Koy Mичаке, sabır kıl. Koy dedim. Menin durayım, biraz kalma bergen. Get kalmayı bul. Senin duray ne koy? Uma, çok gel. Kanday, jakşı oy. Ne kırıyorsun? Traktör kimdi kay? Seniki? Oy, ning duray ne mun tupurayt baktan algasın kay. Oy, jeleyde otsun seni. Ötkünde de Мичакенин götsün degen çim boş olay. Kararlı, sürüyoruz. Aytın, işke kıp götürüp Jantak kerem. Assalamu alaikum. Kandayсың Мичаке, жакшыбы? Мичаке. Сен жана götүңсүң деген чын бош ол? Ким айтты? Алла балаң сейилдин барда жайып жүр. Ne oldu? Ошону чымгы калып сурайын деп эле кирген Мичаке. Кой, Мичаке, кой. Алло, здравствуйте. Мичи Байке есть? Абдулайке. Кош коюңузчу. Ким? Билбейм. Алло, здравствуйте, это Мичи Байке? Алло, ким бул? Нет, я другой. Атың ким сенин? Сен кимсиң? По-русски можно? По-русски. Я и вас не понимаю. Как тебя? Лошадь будет. От тебя. Имя, фамилия, имя, отчественный войны. Кто тебя будет? Извините, не понимаю, что вы говорите. Нет. Чё, зачем тебе? Что, вопрос?
конкретный. 10 гектаров. Надо ее спахать. Пахать? Кто пахан? Нет, он пахан дома, он сам здесь, трактор. Нет, спахать надо ее. Много земля, да, давай деньги. Деньги, сколько деньги, да. Денег много будет. На М-банк. Вы в деньгах будете купаться, не беспокойтесь. Купаться? Нет, сейчас... Купаться будете. Нет, купаться сейчас рано, еще лето купаться. Не, я имею в виду, что их будет немерено. Меря здесь не работает. Нет. Есть кто на русском говорит? Деньги. Трактор. Деньги что делает? Ой, Мичи. Ой, ну что Мичи? Ой, Мичи. Ой, Мичи. Ой, Мичи. Ой, не oldu? Benim o tuğunun malları ne? Ne koyun gelip dur. Döngül alıp gelip koyun yok. Sement alıp gelip koyun yok. Mul alıp gelip koyun yok. Görsenin. Kamera alıp gelip geçecek kamera ornatkan үйгөчү. Moğol'da 2 күндөн бурду аттыр. Техномакстер алдым. Техномакстын балдар жакшы экен. 7 дуба дасакка бек экен. Алып келип орнотуп беришти. Жакшы экен, сапат бүткөн жакшы экен. Ой, жакшы турбайбы? Ой, Мичи койчу, жаш баланы эмнеге чыгартасың? Бар жаш экен энең дура. Тура. Ой, Мичи. Ой, мен да ушундай камера орнотуп койсом мудуп аттым эле. Сен нең жок болуп атат? Ой, мен аялым жок ой. Анда могул, Ушу. Сен турбайсың, жаш бала. Ой, урган бар жаш экен. Эй, Мичаке, не майрам, эй! Canım Marcel'in boyun vardı mı? Boyun kalktı o kalktı. Men de öyle kalktı o gördün mü? Ben işte o şimdi kalkkamda. Traktörden öyle osun boyun görüp öttük benim he. Gördün mü? Gördüm. Marcel'e. Ey Miçake sen kaçan gördün biz hani geçsinlerle görüp Kırgız eli polunu suyum koyduk ko. Şimdi bütün kaldık ko. Elin duran koçer. Assalamualaikum Mичаке. Kandayсың? Mичаке. Geçen salgan videomuz milyon dalmadı. Al deyim kameranı. Sizin bir kanalın sözünüz var mı? Oşalardan silep koymayasın. Aldı otam. Silep koymasın Mичаке. Ape. Koymasın Mичаке. Silep koymasın. Aldı otam kameranı. Ay Miçi koy. Koy ne kılasın lan? Öyle olasın. Koy Miçi. Onlar da içmem mi? Koy ne kılasın lan? Öyle olasın. Koy. Malıstar gül olsun. Ateş mi otun en duran he? Koy Miçi bas. Koy Miçi koy. Oo Miçik totkan turbay. İçtim varım jaylap sal. Bu oktot da traktora edip turbay. Turay Miçi tur. Oo kıyınelezin he Miçi. Koy urba. Ne? Kıyınelezin he. Senin var nur koydun. Urup koyduk. Miçake. Yakta urdum dedi. Bopaka aytып атат. Мечи сальтан ур койчу эле дейт. Сальтан көрөйүн деп бир келдим. Кой, мен салта пальта атпаймчын. Кой Мичак. Эркек чайчы. Сальташ койчу Мичак. Ким эме айтты? Ой, тетти, братан айтып отур. Болду. Кана. Задний, передний. Уруп койчу. Белине оруп калыптыр. Кана. Тамаша. Ичи койчу. Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2015 жылы чыгып болгон окуядан алынган мыкты тасма жаратуучу. Эй, Мичи кандай? Жакшы. Ноюнуңдун жерин айлап берип койчу Мичиге. Кандай Мичи жакшы? Койчу. Айлап берип койчу. Постоянно келип бересиң. Чем кел, айдап берип койчу. Айдабай мен буга тарыңгам. Ой, айдап берип кой. 2-класста. Жа кыздын көзү мен сабап салгам. Тарынбай койчу. Койчу, накен айдайм. Ой, кел айдап берип кой. Андан бери 30 жыл өттү го, эмне болуп Кандай 30 жыл өттү? 30 жыл өттү. Койчу. Мичи. Деди Мичи байка кой. Мичаке кандайсың? Жакшы. Каяка Мичаке? Кандай? Учурашпайсың бе? Ким баласың? Мичинин бе? Дем Мичи байкенин бутуна эмне болгон? Атам өтсін қалғанда. Апам екі ұрышып кетті. Атам көтті ешкі қылып қойған. Эмел, давай. Атам арырса мен де көтімізін дұрат қойып. Эмел. Мол, Мичи тұрбай. Мичи келат, Мичиге тиішіп қойын, Давай.
Qanday michi? Men michi ne? Michi. 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 Jana. Jon. Michi traktor ketmadi, traktor. Bu tuyruq bilan qo'yib ketdi. Tamasha. Traktor ketmadi, michi traktor ketdi. To's. Qarma. Qarma. Qanday yo'l o'tasan? Ey. Chiqmadi. Michi yo'l o'tadi. Men buzilib o'tatni. Kecha tuqun haydag'anman. Jardam hech kim yo'q, sen kelib zaspo bo'ldi. Kel, jardam berib qo'ychi, kel. Kel. Men tuqun hayday qo'yamdan. Jardam berib qo'y, men qarab turasan, kel. Qanday deysan, qanday? Jardam berib qo'ychi, jardam berib qo'ychi. Abdi. Sen sir o'tasan-ku? Hem jaz keldi, ekko'z tengeleshdi, abdem qo'ychi. Qanday teng? Qanday? Sen sir o'tasan da meni. Hem jaz keldi, tengeleshdi, qo'ychi, men yo'l o'tasizga men. Qanday yo'l o'tasan? Ey. Shappa. To'xtachi berak, ey. Sen ne? Michaka, qanday michaka? Жақсы. Qaqa shug'ullaysing, qo'yib bitdi. Jeyga gulab kelib qo'y, jerim qo'yib jeyga gulab kelib berib qo'y. Jer maydab berib qo'ychi, michaka. Gulga ketib o'tamdan qo'yib tur, qanday o'qiysan? Gulga? Sen borib kelchi, men jerini aytib beraman. Ma'qul, men borib kelayin. Men jer mayda berasan-da. Aqcha o'rbayn, aqcha o'rbayn. Bu yoqda 5000. Bu yoqda $100. Haqat. Borib. Olib qo'ydan ol, хорошо? Voy, michaka, ne naskiga salib olsang, buni sasitib. Qo'ychi. Jetmeydi ular, gullar qimmat 2000-3000 bo'ladi da. Sen jetkir, arzondan al da, qimmatdan almay. Optoydan alasың, Opto berem. Bir optoydan бар, толтыра гүлкен. Бар, o'sha tomon olib kelasiz, хорошо? Men beramiz. Так, гүл склад. 097 112 111. Бар, Фарид деген брячка тозулат. Орыс. Хорошо, o'sha qarab kelasiz. Бол. Bo'la, aytib beraman. Qarshi, bitir sal, michi. Oy, bu miching o'qitayotgan tur, michaka. Uni ko'rchining. Gulinglar keldilar, gulingni. Давай, jeng ketdi. Azgina maqul. Michaka, jerchi. Dunyo deganda o'z keling duran qo'y, kelaman, tuttirchining. Jer mayda qo'y, jer mayda qo'y. Michi. Endi tushsang berak. Ne? Bergazing. Qacha. Bergazing. Jer üstü haydap berçi, Michi. Пожалуйста, жер айдап берчи, уже күн ысып, элдин баары айдатып койду. Күн ысып атат, өкөстүк эле калды. Айдап берчи, канча сомго айдап бересиң? Эми так, мындай. Канча подписчиң бар сиздин? Не подписчик? Мындай канча подписчик бар? Инстаграмда канча миң подписчиңиз бар? Ошого Эмне айтасыз. подпискага карайсыңарбы силер? Жок, эми караганда деген реклама болот деп айтпайсыз, канча подписчиңиз бар? Меники бир 10 миңден ашкан болуш керек. Сеники 50 миңдей бар, 50 миңдей. 50 миң бол, сеникini айдап берем. Мас фотошка. Неге? Эми реклама кылат да бул деген эми, реклама кылат да. Подпискага карап калдыңар беле силер. Акчасын берем да мен, оме? Эмне кыласың? Жок, берем да акчасын. Акчасы дейсем, мен акча сурап атам. Мен подпис сурап атам, мас 50 миң айдап берем, мас. Кара мынтес да. Ой, нең дурайны. Уже подписка кылып койгулачы, достор. Жерим айдатып алайын. Күн ысып баратат, убакыт өтүп. Ким болот деле? Айке!